I zaista, dragi moj, čovjek treba da pomogne svom komšiji, da mu želi sve najbolje, jer ko će ti pomoć, molim te lijepo, ako neće tvoj komšija, pa u većini slučajeva ni tvoj rođeni brat neće da ti pomogne, okrenut će ti leđa, a komšija bi trebao bar da bude taj koji će ti prvi da uleti u pomoć. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Moje ime je Asim Rendal, a vi pratite političku emisiju na Ausländer HDTV kanalu. I eto mi Bosanci i Hercegovci imamo, graničimo, šta ti ga ja znam, sa Hrvatskom, sa Srbijom, sa Crnom Gorom i to su vam, dragi moji, naše komšije. Ali ne možemo da kažemo da naše komšije nas poštuju ako komšije dolaze da slave dan državnosti u našu zemlju. Pa je tako danas u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci održana svečana akademija povodom Sretenja, koji je inače dan državnosti Srbije, koji u Republici Srpskoj sada žele proslavljati kao svoj dan državnosti u entitetu. Svečanost naravno prisustvuje delegacija, kompletna delegacija, molim vas lijepo, iz Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i samim time moramo da budemo jasni da je Dodo danas napravio državni udar i izjavio, znači pošto se prvi naravno obratio kao domaćin, dobro došli u srpsku državu, odnosno izjavio prvo frajer RS nije imala svoj dan državnosti jer su neki htjeli da poruče da ona nije država, što naravno, dragi moji, svima nejasno i nije, nego manji BH entitet, svega, molim te lijepo, 23%, i nakon svega toga je izjavio dobro došli u Republiku Srpsku, a oni se toliko kunu, molim vas lijepo, da ne narušavaju teritorijalni, kako on to kaže, integritet Bosne i Hercegovine. Također, eto šta bi bilo kad ne bi bilo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se također večeras obratio u Banja Luci na svečanoj akademiji, znači povodom Sretenja ili ti ga dana državnosti Srbije, koji se ove godine prvi put obilježava, i kao što smo već rekli, u entitetu Republika Srpska. I onda je gospodin Vučić izjavio, kada govorimo o teritorijalnom integritetu, stalno nas optužuju da Srbija ugrožava BiH, a kada mi kažemo da poštujemo BiH, to nikad nije dovoljno. Smatra se, znači, da se potpuno drugačiji aršini primjenjuju kada je gospodin Vučić, bar to on tako misli, riječ o Srbiji. Kada pognemo glavu, znači nastavljamo da citiramo Vučića, njihovim žrtvama, kada kažemo da nam je žao, ni tada im nije dovoljno. Kažu, nije dovoljno da pognete glavu, morate da kleknete, da budete krivi 100 do 200 godina. Pa molim te lijepo, ne treba da klečite, dovoljno je da priznate da ste počinili genocid i to vam je, dragi moj Vučiću, to. Ali vi ne želite da priznate da ste počinili genocid, samim time znači morate da pognete glavu, jer glavu možete da uspravite i da ponosno hodate ovom zemljom tek kad prihvatite istinu, a ta istina, molim vas lijepo, da ste počinili genocid. Pa onda kaže Vučić dalje, gdje ste vidjeli da dobre komšije idu s prijedlozima rezolucija, a da one o kojima se radi nisu ni pitane. Odnosno te strane, u tom smislu, dragi moji, riječi Srbija. To nije znak prijateljstva, rekao je Vučić, znači dodao da srpski narod nije krpa ni šaka zobi da ga neko pozoba i da neće dozvoliti poniženje. Ne dam na svoj narod i samo to radimo, branimo ono što je naše, naglasio je Vučić. Samim time, gdje ste vi, moj gospodinu Vučiću, vidjeli da vi koji ste počinili genocid, znači, treba mi da pričamo s vama i govorimo s vama o rezoluciji o Srebrenici, jer očito, znači, to ti još smeta, jer naravno da nećemo s vama da pričamo kad ne želite, čovječe, da priznate da je uriješan genocid. Kaže, ne miješamo se, kaže Vučić, u Bosnu i Hercegovina, vi u Srbiju svakodnevno, niko se ne miješa u Srbiju, ne diramo vas. Znači, ne znam uopšte, da budemo iskreno, što ste dolazili i zašto slavite taj dan u Banja Luci, odnosno u Republici Srpskoj. Nije toliko ni bitno, molim vas lijepo, što ga slavite u Republici Srpskoj, nego se pravo pitanje postavlja kako to da vi imate vremena da obilježavate dan državnosti, molim vas lijepo, Srbije, i to u Banja Luci.
Znači, a imate na ulici 100 do 200.000 ljudi, samim time, znači, molim vas lijepo, rješavajte svoje probleme. Samim time da, dragi moji, znači, da zaključimo, da puno nadogovlačimo s ovim videom. Danas je, molim vas lijepo, gospodin Vučić sa svojom delegacijom iz Srbije došao na izlet, da to budemo iskreni i direktni, znači došao na izlet u Republiku Srpsku i eto na svom izletu zajedno sa Dodom su odlučili da slave Dedinje, dan državnosti Bosne i Hercegovine, koji su znači pokušali da prodaju i da predstave kao dan državnosti, molim vas lijepo, RS-a, manjeg BH entiteta, najmanjeg BH entiteta, svega 23%. Zapamtite, dragi moji, entiteta, to je jako bitno, jer Republika Srpska nije niti će ikada bude država. Eto ga, dragi moji, što se Asima tiče, što se tiče ovog videa, to vam bilo to. Naravno, koji svaki put, ako vam je se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe što više ljudi. Ako već niste, hajde idemo sada svi redom, idemo sada svi zajedno. Zapratite kanal, stisnite to pretplate dugme, to vam je, dragi moji, potpuno besplatno. I do idućeg gledanja i vidim vas.